मरी जाइछि सिए। अरे कुलांगार कहीं से हल्ला जुग मुहटा कर ठिया हैं। अरे इंडिया दिन देखेबा आगु आमको टिके विष देकी मारी पाइलुनी। मैथ रे 16, केमिस्ट्री रे 14, फिजिक्स रे केते वो रखी 8। जा जा रे मो पार्टी है ना काई मु कोडा पर गेरे गेरे होचो देखि कहिला ए वर्ष भलो नंबर रखिनी आरा वर्ष भलो नंबर रखि पास करछिबानी। तमे बुझी पारिबनी लक्ष्मी, पिला मानको भविष्य पई बापा छाती की केते कष्ट हुए। आखिरु निद हजि जाए। साइंस पाठ पढ़ियो बोलिका मास्टर कहले गुड़ाए टंका खर्च हबो। सेइति दिन राति परिश्रम करी पिलाटाକୁ पाठ पढ़ेली भाबिली कोटे भलो चाकरीटे करिवो। हेले देखुछ तमरे घोड़ा मुह पोकु देखुछटी। ओहो बापा तमे कामिति राखुछ कहिला तार रिजल्ट भारे बोली से सकाळु किछि खाइनी आ तमे तो केमिति गाड़ी करछ। ए भाई आज बो तो मन पसंदर सजना छुई राइता आ अंडा तरकारी करछ। जा तोर मन मिसी खाइया दिबाठी चलो जा 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 भाई कि ना कोले रे बसई की गुंडा खंडे खुआई दबु। बुझिल लक्ष्मी, कर्म अभागा बेले को एमितिया घोड़ा मुह पो जन्म नियति। ओहो काई मनोना करछ कहिला देखिबो ओ दिन हमर पाठ पढ़ी हम ना रखिबो सेत बळे तमे ता पई गर्व रे छाती फुलेई चलिबो। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ तर सब भलो होबो। कोनटा हेई जीवो कहून मते हैं। म छोट छुआ नुह जे मते गप्प सुनी की बुझेई दबो। केवल तमरी पाई आज सी एमिति होउची। भूल कले आकट न करी कोले रे बसई दबो। सी आज आम छाती गोइठा मारिबन ता का छाती गोइठा मारिबो। छी 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 ए माँ जेमिति पुआ सेमिति बा। जहार जेमत स्वभाव गुरु कहले किस हबो। अरे बुझिल संग माने अरे केही मन दुख कर। अरे आमे को दुनिया रे नुआ फेल होइचे ना नुआ पाठ पढ़िचे। हां तू ठीक कहिछु सांग। एई देखुनु आम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हिडो डेई पारलानी। आमे त जाऊ ठेली पेली की हिडो डेई की +2 जाय आइछु। हां मंजी कथाटा को धरिछु संग। ए सब समस्त को गोपारा को एका बलिया किछि बुझिबेन तोरा कहे काहे की फेल हेलु। हम के संसार एकुटिया फेल होइছে आ तू छाड़ मो सांग। ए सब पाठ पढ़ियाटा केते कष्ट माने कोन जानिबे कहलु। से माने खाली कहबा जानि छथि आम ओळिया सिना कॉलेज दुआर मो माडी थिले जानि थांते प्रकृत रे पाठटा कोन। हां तू ठीक कथा कहिछु। अरे आकाश तो रिजल्ट कोन हिच रे आमे तो सब मूळरू जाइछु। अरे कोनटा हबो 6टा के सब्जेक्ट रे मिसी की 66 टोटल अछि। आउ टिके चेष्टा करतले हेई थांता। अरे थट्टा लागिछि केठी एपटे बापा कहछन मते पाठ पढि परबेनी बोली। ढेका नालो निज क्ला निजे संभाळ। साला बुढ़ा मते कोन भाबुछि की मु कोन आइंस्टाइन। ओ छाड़ संग आ मन दुख करी किछि लाभ नाही। जा हैला बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एई देखे ओडा बढ़िया ब्रांड अछि रे पुओ टिके टिके मार देबा पूरा टेंशन आउट। पागल ना कोन। अरे मद पी गले मो बापा मते घरे पुरेबनी तथरा बुढ़ा एमिति सकाळु मो पर रागी की अछि ना मो दे सब बन्ने बा। हां बन्ना छेना गोटे पैक मार दे पूरा रिलैक्स फील करिवु। या कहले सांग ये होची मद मोरे महाबाबू धरे दर्शन गोटे पैक मारिबू पूरी श्रीमंदिर चारिपाखे चारिकारे गिर गिर होला भले लागियो। बा अबे देखि की दादा निश्चय गला ना कोन। हां आ महाबाबू गाडे नै कथा पुरोजु सब ना ना
ହଉ ରେ ପୁଅ ତୁ ତ କହୁଛୁ ମାରିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ସଂସ୍କାରୀ ଘର ଛୁଆ ନା ତୁ ବସ ଆମେ ମାରୁଛୁ ତୁ ଦେଖ ଆରେ ଏଇଟା ଦିନ ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ପାଇଲୁନି। ମ୍ୟାଥରେ 16, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 14, ଫିଜିକ୍ସରେ କେତେ? ପୁଅ ରଖିଛି 8। ଏ ମାଲୋ ମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ରଘୁ ବାବୁ ଓ ରଘୁ ପ୍ରଧାନ अरे कबाड़ खोलो हेलो मिस्टर रघु प्रधान ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହେଇ 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 କୁଳାଙ୍ଗର ହେଇ ପାଠ ଟିକେ ତ ଭଲ କରି ପଢିଲୁ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ମଦ ପିଇକି ଆଇଲୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସ ଆସ ଆସ, ଦେଖିବ ତମ କୁଳନନ୍ଦନ କେମିତି ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ରଘୁଆ ପ୍ରଧାନ ତା ଜୀବନରେ କରିନଥିଲା ସେଇଟା ତମ ପୁଅ ଏକରେ ଲବଳା ବେସିକେସନ ଆଜି କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ବାବୁରେ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ବାପା? ଭଲରେ ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ ହେଲେ ଦିଦିଟା ପିଲା ପଢେଇବାରେ ଆମେ ତ କେବେ ଅବହେଳା କରିନୁ ରେ ଧନ। ଆମେ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇଛୁ। କିଏ ତତେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ରେ ବାପା? ବନ୍ଦ କର ସବୁ କଥା ପାଲା ଆରେ ପାଠ ପଢିଲି ପାଠ ହେଲାନି ଫେଲ ହେଇଗଲି ତା ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଫେଲ ହେଇଛି। ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ପିଲା ଫେଲ ହେଇଗଲି ତା ବୋଲି ସେ ବୁଢା ଏଇ ବୁଢା ମତେ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି? ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି? ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିଲେ ତମକୁ ବିଛୁଆତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। I have no problem. Side, please. ଧନରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଶା ପଡ଼ିଥିବ ଆମର। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହବୁ ଆମେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ରେ ଧନ? ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ରେ। ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତୁ ଏମିତି ଅବୁଝା କାହିଁ ହଉଛି ରେ ଧନ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁରେ ବାପା। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ମଦ ପିଇବୁନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ମଦ ପିଇଛୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ତୁ। ମତେ କଥା ଦଉଛି ବୋଉ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ମଦ ପିଇବିନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମଦ ପିଇବିନି। ତୋ ମନରେ କି ବାପାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ଏଥର ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ
ଆଜି ପାଗଟା ତମର ଭଲ ନୁହଁ ମାଲ ଫାଲ ଟିକେ ହେଲେ ଦିନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଅଳପ ଧନକୁ ବିକଳ ମନ ବାପା ସିଆଡ଼େ ପଇସା ଦଉନି କହୁଛି ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଯାହା କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ ସତ କଥା କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାଲ ଫାଲ ଟିକେ ପିଆ ହେଇନି ପାଟିରେ ଆମ୍ବିଳିଆ ଲାଗିଲାଣି। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଜି ପରଠୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି କାରଣ ମୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହିଛି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି। ହେ ତୁ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ରେ ପୁଅ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ କି କ'ଣ ମରିଯାଉଛି ଏରା ସବୁ ମିଛ କଥା। ହେଲେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯା ଯା ଟିକେ ଟିକେ ଧରିକି ହଉ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ମତେ କଥା ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ମଦ ପିଇବି। ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଆଉ ତୋର କାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଖାଲି ଆସ୍କା ବଡି ପିଉଛି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆସ୍କା ବଡି ଖାଲି ପିଉଛି ଆସ୍କା ବଡି ପିଇକି ଗୋଟେ ବେଡସପ୍ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆସ୍କା ବଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଅ ତମେ ବି ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ମତେ ଦେହ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେବି ମୁଁ ଟିକେ ହିରୋ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚପଲ କୁଆ ଗଲା ଆରେ ଚପଲ କାହିଁବେ ଥାଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବି। ଯା 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 ଟାଟା ତମେ ଚାଲ ମୋ ସହ ପଛରେ ଯାଉଛି। ବାପା ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ମିନୁ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ କେହି କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ମିନୁ ଆଉ ବାପା ବସିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଥର ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ ସେ କିଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅତି କମରେ ତୁ ତ ମତେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି ମରିଯାଇଛି ସିଏ ବୋଉ କଣ ପାଇଁ ତୋ ବୋଉକୁ ଛୁଚୁ କଣ ପାଇଁ ତୋ ବୋଉକୁ ଛୁଚୁ ମଦ ପିଇକି ତ ଆସିକି ସଦାବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସିବୁ ବାପା ମା କୋଉଠି ମଲେ କି ଗଲେ କଣ ଗଲେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ମଦ ପିଇଲୁ ଟିକେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇକି ପିଇଦେଲୁ କି ସେଥିରେ ତୋ କୁଳାଘର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ମା ବାପାର କେତେବେଳେ ଫରକ ପଡିବନି ପୁଅ ହେଇଛି
ଭାଇ ଆଜି ମାଲ ପିଆଟା ପୁରା ଜମିଯିବ ପୁରା ପୁରା ଜମି ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆରେ ତମେ ମାନେ ମଦ ପିଉଛ? ଯା ତମେ କେହି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ତମେ ମଦ ପିଉଛ। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମଦ ପିଇଲେ ପୁରା ମହାପାପ। ଯାବେ ମଦ ପିଉଛୁ ଆଉ ମଦ କଣ ପିଉଛୁ ପଡେ ଭାଇ ମଦ ଢାଳି ଦେଲା ଆରେ ଆମ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦେଲା। ଛାଡ଼ିବେନି ଏଟାକୁ देखिले तो आज्ञा साधारण निशा जोगु गोटे सुंदर और सुखी परिवार केमिति आखि बिछुड़ा के छारखार हो गला। एमिति आहुरी अनेक उदाहरण आम समाज में देखा मिली। दैनंदिन जीवन में निशार परिमाण दिनकु दिन बढ़िबार लगी। आधुनिक समाजर अंतराल रे एमिति आम समाज अधिकरु अधिक कलुषित होगा लगी। तेणु दर्शक बंधु आसंतु आमे आज शपथ नेबा गोटे सुस्थ और निशामुक्त समाज गढ़िबा पाई, कारण आम समाज आम दायित्व।